Nā te iwi mana whenua o te Pokopū o Tāmaki Makaurau. Ara, nā Ngāti Whātua o Rākei, ngā toa o te ao ki te whakatere waka Pākehā, ā rātou kai tautoko me o rātou whānau i Pōhiri ki Tāmaki Makaurau i te ata nei mō te whakataetai Ipu Amerika toru te kau mā ono. I rere ngā karakia o Tūaururi whā io i tāta pō nei hei whakawātea i te papa, i te moana anō rā hoki kia paia i te whakahaere i te whakataetai nei. Me whakawhiti atu tātou ki te wahapū o Tāmaki iae nei kia, te o kiwa McLean, o kei rungi i te moana o te Waitemata, te o kiwa, hea te roa ngā atu o ngā kōrero. Skari e ki te mai nā koutou iau kei waho nei mātou kei te au o te Waitākere nei, ara e ki te mai rā koutou ia i ngā kapa e rehi nei roto i te rehi whakamātautau whakamutunga i mua i te rangi nui whakaharahara hei te rāpare nei. Heoi no te rā nei pōhiri tia ai ngā kāpene o ngā kapa kā tae mai ki konei whakataetai ai rehi ai. Me te aha i whai wāhi hoki mātou o te karere ki ngā karakia o te moata, rā ngā waerea whakawātea i te papa e noho haumaru ai te tini tāngata ka tau mai ki tēnei kaupapa. Takiri ko te ata takina ana ngā wairea. Ki te whakawātea i te huarahi e pai ai te takahi o i rāwhare e te tangata e te nui puku. Nā te iwi mana whenua ngā wairea whakawātea i te pākātū te taiopenga whakaharahara o America's Cup. O te mea nui kia rongohia ngā kōrero a Ngāti Whātua ki tēnei kaupapa e mārama ai e taua i te noho a ngā manuhiri. Re heiwi waka mātou, e tika ana ko māhuhu ki te rangi tērā i ngā tau tata tonu nei. Nō reira e tika ana ki haere mai mātou, tēnei iwi waka, ki tēnei iwi waka. He mea taki ngā karakia e te iwi mana whenua rā e Ngāti Whātua, rā kia haumaru ai ngā tāngata ka tau mai ki runga i tēnei papa. Whānau! Whānau! Tai atu ana te mahi a te tangata ki te whakanui i te tūwheratanga. Hei tā te minita tāpoe ahakoa kaore ngā tūruhi o tā wāhi, he huarahi tonu tēnei hei tō mai. Ia rātou. They'll see Kiwis doing what we're doing because, you know, we went hard, we went early, no COVID here. They'll look at the fantastic Hauraki golf. They'll see people enjoying themselves, and I want them to say, you know what, when we get out of lockdown, when the borders are open, I want to come to New Zealand. Nā ngā karawhiu o te mate uru tā i heke mārika te ohana o te auahi nui, hei tā te kahika, me whakanui ke tātou i tēnei rangi. We've lost $1 billion over 4 years because of COVID-19. But let's celebrate that we're all fit, well, healthy, and we don't have community transmission. So let's celebrate what we have got and we'll deal with the economic problems. He nui te whai wāhi a te iwi ki ngā whakaneke o te kaupapa a piti atu he mea kohanga i ngā ake o Ngāti Whātua ki ngā whare me ngā waka. Anei a Ngāti Whātua e tautoko nei i a tima Aotearoa, nā mātou te ingoa i hoatu, ko te rehutai, no reira ahakoa kei reira tā mātou tautoko, ko te mihi tonu ki e rao ngā tima ko tai mai. Ka amutu hei te taite nei te rea i ngā waka ki te au o te Waitemata. Skori hei a pōpō he rangi wātea e pai ai tā ngā kapa whakatika whakariterite anō i o rātou poti e pai ai te tere i runga i te Waitemata hei tēnei rāpare. Hoi anō mō te wāhi ki te iwi mana whenua ki a Ngāti Whātua o Rākei, he hoahare rātou ko ngā mana nui o America's Cup o tirā kariro mā rātou hoki te wāhi hei tā wharautanga, ahurea hei tā wharautanga, wairua mō tēnei kaupapa, haere ake nei. Skari. Ka rau e te o kiwa e mihi ana kia koe i tō māia ki te piki ki runga i tērā waka, haere atu ai ki Wainganui te Waitemata, he mahanga mako kei tēnā moana e hoa kei taka koe ki te wai. Puri tia te roa o te wakarae hoa, e mihi ana kia koe. Hoi anō e te iwi rongo rā koutou i muatata ake nei, roto i ngā kōrero a te o kiwa. Kua whai wāhi nui te iwi mana whenua o te Pokopū o Tāmaki Makaurau, ara Ngāti Whātua o Rākei ki ngā whakaritenga mo te whakataetai toru te kau mā ono o te Ipu Amerika. Nā ngā uri o Ngāti Whātua, ara nā Janine Arawa ko Charles Williams, tētahi pikitia o te tūwi i ātata ki wahoi te whare
e kia nei ko te pou. Nā, ko te mahi roto i te whare o te pou, he manaaki manuhiri, he whakakite hoki i te kaha o tēnei whenua ki te tiaki i ana manuhiri. Tūwārangi, nā Ngāti Whātua te ingoa te pou i koha ki tēnei whare. Hei tā tētahi o ngā māngai whaimana o Ngāti Whātua a Ngarimu Plea i tangohia te ingoa te pou i te rerenga kōrero rongonui rā ara ko Tāmaki, Tāmaki Makaurau, te pou herenga waka. He rerenga ia tērā e hāngai pūana ki te maha o ngā waka tūpuna i tai mai ki Tāmaki Makaurau me te waite mata i ngā wā o nehe o tira ki te maha o ngā uri o aua waka kei Tāmaki Makaurau e noho mararāna i tēnei wānei. Yeah, it's a combination of pulling together everyone's need to show and display Aotearoa in a way that was a visual language that was understandable. So trying to pull in imagery that, sort of draws from Te Taiao and, the tui, everyone's like, oh, the tui, yeah, that's New Zealand. But not just because it's New Zealand, but because it's unique and it's beautiful, and that's what we're trying to say. That's what Aotearoa is like. So, yeah, different design works and different things in it, and photographic, digital imagery. So, yeah.